Kiama kia UDA kaunti-ini ya Laikipia ni gitafanite ithurano cieri magutwarithia mihang'o ya kiama giki hamwe na kumatha kura cia gituro kia president. Senator John Kenywa akiuga ithurano ciothe iratwarithagio na njira ya thayu na waragania. Na thiini wa wodi twathurana ciothe ciathurwo na utiuma na mbara andu metikanie na kihoto tondu thiini wa githurano kiria kiri bata muno ni thayu tondu ithuĩ ta kiama kia UDA kiria turenda ni urumwe witu na guthii na mbere. Oho Atongoria ya maugite muoroto wao ni kwijira miri kiama giki kaunti-ini ino niguo magerie kuona kana ni makuibaibia kiondo gia kura gituro-ini kia president niguo kuhotithia deputy president William Ruto ukayukia wathani wa bururi thutha wa githurano kia mweri wa kanana. From the polling centers ni twagia na andu thiini wa matura koguo ndocio ni mariaragia uhoro wa kiama kuma kiroko ginya hwaini mundu agikoma agiukira ni turiagia uhoro wa kiama gitu na twambiriria wa thiini wa polling centers itu o handu andu eri na twathura andu very strong thiini wa kiama na ni mundu wa kiama na ni mundu rerutira thiini wa kiama na ti mundu wa kwenda kurihwo. Mwangi wa Gitonga uria ni wathurĩtwo kurugamirira mihang'o ya kiama giki kaunti-ini ino augite ni magutigirira ithurano cia wamũrani ni igakorwo igitafanio na njira ya waragania. Na wale ambao watakosa kushida juu kiti ni kimoja tu kwa kila area na kila eneo, wale wengine wakubali kuungana na wengine ambao wameshida kupitia ule utaratibu. Mimi mwenyewe kama coordinator wa county nitaweka kila mtu afurahie matokeo ya nomination. Ihinda-ini o riu Atongoria ya nimorotete atongoria aria marathararia micemanio ya ang'etheri yao makiuga ni mabatie gukorwo magitacukirio makinya ma kiwatho kuona o mundu we na kihoto gia kumatha kura kundu guothe bururi-ini. Ni tukwenda kuga atiriri ithuĩ mwena wa UDA ni tukwenda thayu bururi-ini uyu gutio na haria turatanjwo ati twathire ku disrupt mucemanio wa andu angi. Ithuĩ witu niguo thukagio na kwina thigari, kwina security apparatus. Tukoria security apparatus rutai wira wanyu mutwe peace na aria mwena uri ungiri mathi macarie kura kona yao na ithuĩ tucarie kona itu tondu bururi uyu after mweri 9 wa kanana ugakorwo kuo. Mundu wothe arekwo eke siasa bururi wothe wa Kenya uthie wike Kitale, uthie wike kuria ukwenda, Azimio meke kuria makwenda, no ndagika ya mwisho mweri 9 nirio kamenya Akenya kuria mari, Akenya mari bottom up. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.